Hey guys, welcome back to my YouTube channel A-Boy Official Vlogs. Pini bangke don mari tom nang tumhan isi alam pachini po. Parni slom tamen video banai lo jinu vlogs ekon me dapo po don mari tom lasi. Pini bangke don mari tom finally jinu ekon me elo don mari tom yo ni hemar sus tamen non bang so video si bat lang bom lo ya sama. Yo. Non headline ke upload ta video ta lasi ni tami aklif tami namak lang don mari tom lasi. Ning arong don mari tom laposon channel hek pidat ti kehdi ning dulo lapen channel kehek kia muni ta koma se channel kehek ma lahan nep long da pada don mari tom rada thing no na paklang po pusi alang li jinu vlogs ba ning jelo lasi madus tami lang lu lo na koma ar muni ma karbi ma ar leng ma parok ma theklong iko kadu ka bis tami di non si jinu tami upload lang lasi channel bang chelok ala don mari tom lasi ning arong kadu ka bis tami lapen kapre alang li bang vlogs na wan piwam ti karbiang long waterfall do an avian ta la jinu si pache thang la si la son han ke lita me sapur nei lita me ching hon nei don mari tum la si ke sapur don ke kenang solo kado ka wis ta me la pen ni tu ma channel long sa me ke bang cheng la mate subscribe ta don mari tum la pen subscribe elo bote notification all sta me bering na don mari tum la pen video lang me san sen lo bote like pin to tang te a video ba na pan ta Okay, Kardom Jinu family and nalitum kado ko visita me chinipon lo nili channel hack igdad lo monsta me pini arnian pini May 7 lo la pen penarjir ding klui pen pini ye puthot nalitum hirjume kanghon kajin so pen anam hirjume pen nili channel sta me chelong igelo la pen ke komasi enang ke hekma la sta me prabjin pen la sta me nalitum thek polong dak po lapen ini yang klong alam no kado ko we nalitum kang hon support here jume pen si so channel sta me ke chelong thul donatom lapen prabjin pen nili isi video 1 2G lapen inghong igding no donatom